Kaya layra. Norman Waramanida. Handak ti yam nung ayre haksang che. Pareda. Sugar su BP su Norman da layre isi kuire ko mo'y pabwa. Sidani ko isa doctor layjaba ka kaise. Anaba na kuy na lay ngamponti ni doctor gi manakta. Ay sa che pagalak pa na. Matangi amani sidana. Numin apaba ama yengerga. Isa lang len ga. Oy baga ani si lohong binana ba. Ay silagi. Aduga niya. Matang tapang kalagpagya dway da lepiyu ko. Laikay gi mi atay ga pangjin na danaba. Pangjin na radi mi yam tinbangam diba. Amasu haydok na danaba angan bagi da lem na hawsi ba. Uy ni siyumine. Ay gisu ahan ba thoka durim ni. Natra. Laikay sida layri ba marumapang punamagse. Luoy ni yawon hawsi. Adudi thoybada moy sagay gi ahalaman khara kauraga tana hawbana pharoidro. Hoy ni bima. Thoybada telepon te to. Ipa wari sanage. Kaidawrage ungdana muk layridubo. Nang pabung na hairisi nangondani. Pabung, ima, ay luhong ngam ba? Ay handak training amasu sa tawlay ba? Luhong bay warise, kitang tham na thamgise ba? Karay dagi training no. Sukoy ba sibu training sa tawri na hay bro ikoy da. Hay, nang gisi thoybaga saunari bra. Ha, nabani wakan tinada baka yaro bro. Hey ponto, ipa wari sanage. Kaino, imaga pabung na thoyba samyam pamisi kaygino. Ay ne, maga luhong banga moy haisine. Pabung na yam khangninga ne, masada phone tawraga hango. Ay pa. Ay ne, magi maramda wa amata ngang ba pamde. Mase, yam phattaba nupane. Hay ma. Kalino ni masina tawri sibo. Masi ngang sina ne phet e lawrodana. Bema, thong hango se. Imada mukta hayo haibani. Amukta hayo haibani mi. Thong che mukta hango ba. Masidi. Kaidong na razat no mi. Kangdre. Loire